Good news po karing Nestra may gobray niyang eleksyon. Huling dingdagan niyang ₱10,000 ting tanggapan ang honoraria ay ring balita. Inutos ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king Department of Budget and Management o DBM ing pamamiyadagdag ₱1,000 bilang honoraria kareng mestra at aluapang poll workers amig serbisyo king 2025 midterm elections. Agpangyan kang Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ing libo, dagdagya king minunang ₱2,000 across the board increase allowance aminuna na namo namang inutos PBBM. Pauli na niti ing bayong honorary rates para kareng miyembro ning electoral board, tukluya king ₱13,000 king chairperson, ₱12,000 king poll clerk, ₱12,000 king third member, at ₱9,000 king support staff. Kabang imbayong rates para king volunteer staff members, iba king DepEd, reng supervisor ₱12,000, supervisors admin support staff ₱9,000, at supervisors tech support staff ₱10,000. Tuklo king 760,000 na poll workers nationwide, ing memya serbisyo inyang May 12 election. Pinuri na naman ng Malacanang reng poll workers sa Megobra hanggang ganingaldo kay bating eleksyon bang asiguradong masalese ang proseso ning alala. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.